Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lulul Mas. Mas. Lulul wis cedhik. Lulul. Iki langsung tak seret Mas. Samar nak lali teknik setengah badan mau ucul berot-berot neng paren Mas. Gendut lagi lho. Karo sing mancing gendut di. Sekali lagi ya Mas ya. Perlu teknik khusus. Menaikkan ikan di pari kelep walaupun ada gelombaran itu gelombaran itu Mas, tapi ya namanya ikan kalau berot kadang kita telat kontrolnya repot Mas. Itu ada kawan kita itu Master Didi yang baru datang Mas, nyusul itu Master Didi itu kok dipoyoki ya Lek ya. Oke lanjut kene ter lho iwake. Wah sip. Mas oh main berot neng pari mau meneh Mas. Ojo Pak mesakno aku Pak lho Mas ngene lho tar iki teknik setengah badan namanya ya toh. Teknik khusus naikkan ikan di pari kelep Mas. Wah tenan gendut karo sling mancing gendut iwake. Uhui piye ter dadar ter. Jasra ter. Ya wis lumayan tapi ndak boleh sombong Mas ya. Tetap rendah hati. Jangan takabur ataupun riak, ndak boleh. Tetap. Oke, lanjut. Kena lulu. Wah jan ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti, paringono iwak gede-gede. Wah, jos. Dungdeng. Wah, mantrane wis metu ki Le. Sampean mau lali dungdeng Le. Lho Mas, alun wae ndak krungu kancane dungdeng. Lanjut. Woi, sik, tenang. Tak setting dulu, tak zoom. Wah, ketok sip. Wah, joget-joget masih. Wah, jos. 3 jari itu Mas. Jos ra Mas. Jos. Keluar kojos. Oke, lanjut. Aku meneng sik. Dilebokke ember sik, Lek. Lebokke ember sik ndak ucul meneh. Gek tak shooting lho, Lek. Ndak ucul neh. Lebokke ember sik. Lah, top markotop. Wah, gendut ya, Lek ya. Karo sing mancing gendut iki, Lek. Mantap, Mas. Ana sing rung entuk gelo, Mas. Tak tamati. Ya sing rung entuk dhewe kae. Lho, ngeyel takon ganti gradel mosok iwak gerang-gerang ngonoan gradel kecil Mas. Nggonku ndi wah mesti ra apa-apa lanjut. Galo Mas. Iku entuk meneh mastere kae Mas. Wah, jos. Jos ra ter. Ya toh. Cethik toh tembakan 10 cm toh. Iya betul Mas. Jadi ketika ikan makan pun perlu ruang seperti kita makan di meja makan tuh kan perlu ruang yang enak itu Mas, leluasa makan ya. Oke, intinya itu Mas. Selain teknik menaikkan ikan tadi gitu. Lanjut. Kalem gradel kecil kalem gradel kecil ya toh itu lintasan ikan itu Master. Oh my god, yes. Itu benar-benar kamu layak mendapat julukan Master Didi ya, 3 jari ya ter gendut ya. Nah, karo sing mancing gendut sing di iwake ya. Oh itu testimoni dari Master Didi gitu.
karo sing mancing gendut iwake Mas. Testimoni ada ini Master. Ulul nggonku ya. Kulul gelul Mas. Ulul. Weh, my god, my god, my god. Wah. Aduh iki piye tak gujengi iki wis tak lepas iki kayak nyoteng Master Didi. Iki nah iki sadine sithik tapi gendut tetap karo sing mancing tetap gendut wae ya Ter ya. Ya, wis lanjut. Wah, gua lu. Lah, berote tenang, kalem. Wah. Jan. Oh, gendut ra Ter? Gendut. Wah, karo sing mancing gendut di Ter. Wah, sip, mantap. Testimoni dari Master Anwar itu. Tadi Master Didi yang testimoni nggonku yo. Alah ra kena Mas, malahan ngonoan. Ya Allah Gusti. Paring ngono iwak sing gedhi-gedhi. Kena malahan lo mengkereti wae Mas. Wah. Sakmene lek. Lumayan ra Ter. Master Dodo lumayan ra Master. Master kayak fokus Master Dodo wae tak pameri ra gelem mengo. Sama riwae ucul meneh. Ra gelem mengo wae ora sedo mangan to Ter. Ajar. Lu langsung mumbul Mas, Mastere iki lho Mas. Wah, jos. Sepira lek? Wah, gede adik-adik ya ora tetep gendut tok lek. Oh, jos Mas. Heeh. Oh, nek kuwi nilawo njair lek. Wah, aja ucul lho lek. Babon iki 3 tahun. Babon Mas 3 tahun neh. Oh, 3 wulan neh babon. Aduh. Glu nggonku ya waduh ra kena Mas. Piye lek berhubung hujan Mas, ini mulai hujan Mas ya, kita cukupkan sekian dulu. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Mas Agus mancing terus biar tidak ketinggalan info terbaru seputar pinggir rawa pening. Untuk yang baru sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas baik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye. Oh, karo panas kok. Ranu ya Mas, wis dikepos sik Mas.